Nedavno je iz štampe izašao novi roman Velibora Šipovca, Sedam krstova. U izdanju književne zajednice Jovan Dučić i Trebinjskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Na promociji je bila Tanja Tomić-Kero. U okviru književnog opusa mladog Velibora Šipovca, Sedam krstova je 8. knjiga i drugi roman po redu. Prema riječima autora, novi roman je tragična pripovijest o ocu i 6 sinova koji su položili svoje živote za pravoslavnu vjeru u doba nasilne islamizacije, koju je uz prijetnje i nuđenje privilegija provodila turska uprava. Ovo je u pitanju predanje. Predanje i suštinski elementi ovoga romana žive u usmenom predanju, samo što sam ja kroz istorijsku neku notu protkao to i stvarno se to tako zbivalo. Dakle, sad nebitno da li je to 7 glava iz nekog domaćinstva da je palo u odbrani pravoslavne vjere. Možda je negdje bilo manje, negdje više, ali u svakom slučaju, bez obzira koliko je to bilo srpskih glava, nemjerljiv je to značaj i svi su jednaci pred Bogom. Recenzenti romana su istoričar Željko Vujadinović i poznati književnik Čedo Baćović. Baćović kaže da je priča, iako u romanu situirana u staru Hercegovinu, bez vremena i govori o onima koji nisu htjeli da prevjere i koji su radije za svoje ime i vjeru davali glave uz lagaonicu zvanu sloboda. Ja ponekad postavljam neko pitanje jesu li mogli drugčije. Mogli su, o tome je govorio onaj veliki snovidac Lovćena ili ti Rade Tomov narečeni Njegoš u Ciglo jednom stihu kad je rekao potuči se plahi i lakomi. Ono plahi znači strašljivi. Dakle, postojala i ta druga opcija, ali kako je narodna pjesma govorila za krst časni i slobodu zlatnu, vrijedilo je dati glave i umirati. Mi smo potomci tih velikih predaka, tih velikih ljudi koji baštinimo ta, da kažemo, njihova dijela i te žrtve, nikad to ne bi trebali zaboraviti i ne bi smjeli da ostanemo samo mali potomci tih velikih predaka. Jedan književnik istaknuti crnogorski, nažalost počivši, Čedo Vuković je rekao jednu divnu rečenicu: crno tome je ko samo potomak ostane. Baćović dodaje i da je ova priča Velibora Šipovca svojevrsni literarni obol pamćenju, a koju je mladi autor znalački obradio lijepim hercegovačkim jezikom i ispričao sa puno jedre narodne fraze. Ja sam tu svaku njegovu knjigu dobio i normalno pročitao je. Ja kažem, njegov avaz već sad odjekuje Hercegovinom. Da li će on biti još jači, ovo ja kažem u zagradi, nadam se da hoće, a vrijeme će kao neumitni sudija nepogrešivi pokazati da li će to biti tako. Organizatori promocije su književna zajednica Jovan Dučić, Trebinjski odbor Prosvjete i Narodna biblioteka Trebinje.